atiddwa Isaac mwezi y'emyaka 2 mu kampuni ya ukomboze nga badde akuma essundiro lyatu petrol station Ronald Tulyahebwa omukozi ku ssundiro ly'amafuta yabaddewo ekiro ategeeza nti byagenze okwebaka yawulidde abantu abageza okuggula edduuka n'akuba endulu ne badduka. Tulyahebwa yakubidde mwesi gy'essimu ng'atakwata we yategedde nti mwesi yattiddwa bukambwe. Zabireze eshamu kyanze ekiro n'abyamire n'abulira abantu barakwata ogwigi bararucwa bararuzunguza baragezamo ebishumuzo byabo biranga aza waba oli munda raiti z'omunda ndaziyamuzene zaheru ziraba ziraka kugira ngo naza mu nanka mu dirisa ndaba ndareba bari heru mu kuringuriza nari abantu babiri bari heru baracoguje umwe hekere baga nibwe nandatere nduru bariruka ndiguraho kace ndatera ndundeta nti asikari kuba ntahirira wajyamire nibwe babariruka ndagaruka mu nda n'ubwoba ndatandika kutera amasimu ge ndashanga gatari abulinzi ndabikwirinda batusabadde kikanga bakino okumanya ekitofo Richard Mugabe muganda omugenzi amwogedde abadde akolaganika naye era nga akola emirimu gino obwesimbo ari cooperative kandi mwene uburyo omwe wena buri musirikare wena yari munywani we nico rarebera nabwe no kunabasa kugira nti niwe kanyije ndebe kiri ha ground almost abasirikare bona bagira ngo reka tugendane twe. Polisi eresimba yaye kongoluso ngekomye kuzimu kubala mukatawuni nanyini bala bamulagidde amenyamanya g'abantu byabadde nabo mu kirunga banyamwe ekyo abantu mukaga ne bakwatibwa okola statement ekinambako mu kuzuula ekitofo habarayo ekikumanyisa ngo abantu abizira abarwene n'obu ayino bagiye nkahi habarayo kandi noho yakomeka garuka naha mbwenu ababe baroho n'utwabo aladisi wetu kiga Fred naye balasitukire munategeeza nti bakola ekisoboka okuzuula abasemwesi gye. All the suspects where they had passed or where they passed, and we are investigating the case, and I had come to address these people around here to be to cool down the pressure, not to take the law in their hands until we investigate and get the right person. Asiya abantu babo yokulinda mulire gonna ngebamanyi kubyabaddewo kwa mwezi gyekutaliddwa mukwanika ekabalo kwekebigibwa nga tegonna we wapinganda okuziikibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.